i na vama isto tako aplaudiramo što ste ovde i što ste izdržali sve ove golgote i decenije i godine i zapamtili ovu divnu muziku koju smo stvarali, koju smo slušali, a i ove mladi koji su došli danas da i oni vole i da će i oni slušati i nastaviti u budućnosti. To je naš zajednički zadatak. Moramo da ih podučavamo i moramo da ih negujemo i da ih usmeravamo u ono pravo pravcu, tako? Ako to ne učinimo, propali smo. Amsterdam, możemy resztę na chwilę.